Molim vas, pozdravite Dragicu Kopjer. Dragica, pozdrav. Izvolite, dobrodošli. Dobro mi došli, Dragica, u moj studio. Hvala. Vaša priča je malo drugačija. Vaš život se radikalno promijenio prije 3,5 godine kada se dogodila tragična situacija da ste izgubili svog sina. Kako ste vi to doživjeli? Da, moj sin je prije 3,5 godine smrtno stradao. Zapravo on je bio taj vikend kod bake i trebao se naći sa prijateljicom, ali ona je radila do 10 sati navečer i onda je u 8 sati izašao iz kuće i krenuo na vlak i jednostavno, poslije sam saznala da je mrtav. Zvala sam ga na telefon, nije se javljao i tako je to. Obzirom da on nije imao kod sebe dokumente, pa je tim bilo to puno teže. Za mene je to bio strašan šok kad sam saznala što se dogodilo. To je jedan trenutak kad vam se srce jednostavno raspukne, kad vam se grlo stegne, kad želudac stisne, boli vas cijelo tijelo. Razmišljate jednostavno samo o sinu, da li će se vratiti, da li će doći, gledate u ta vrata. Ne možete se pomiriti sa tom situacijom. To je vrlo teško. To je ona prokleta situacija koja je potpuno neprirodna da roditelji ispraća svog sina. Da, nažalost. A to niko od nas ne očekuje tako nešto i jednostavno na to nismo spremni u tom trenutku. Kako je onda izgledao neki vaš proces oporavka? Dakle, rekli ste da vam se srce razlomilo na sigurno tisuće i tisuće i tisuće komadića. Bio je to stvarno težak period. Kako nisam razmišljala o hrani i o jelu, jednostavno nisam ništa mogla jesti. Znači, pala sam na nekih 40-42 kile i završila u bolnici na infuzijama. Tamo sam ostala mjesec dana i kad sam se vratila kući, shvatila sam da trebam raditi na sebi, da nekako moram se početi dizati sa tog dna na kojem sam pala, znači na dno dna gdje jednostavno ne znate za ništa, samo razmišljate o sinu i da li će se on vratiti. Je li postoji jedan trenutak kada ste baš, onaj presudan trenutak kada ste baš odlučili hej, ja želim živjeti, dakle ne želim se pustiti, ne želim nestati, ja želim živjeti. Je li postoji jedan trenutak ili je bilo nekoliko njih? Pa postoji taj trenutak kad sam odlučila otići na oporavak u Istarske Toplice. Znači, tada sam ja rekla da, moram sada, moj sin je tu, njegova duša je tu, tijelo nije, ali on je na neki način živ i ja moram živjeti radi njega. On sigurno ne bi htio da sam ja stalno na tom dnu i da se nekako ne dignem. Počela sam kupovati zapravo duhovne knjige, čitati sve o dušama, jer nisam u tom trenutku znala ništa o tome. Moj sin je bio duhovna osoba prije toga, čitao je isto knjige. Zanimala ga je fizika, metafizika, svemir i ja sam na neki način htjela vidjeti gdje je on sada, na neki način znati da je on sa mnom, da je ta duša sa mnom, da je samo tijelo otišlo, da je on tu sa mnom i da mi želi dati to do znanja. Samo u tom trenutku, znate, osoba koja tako nešto doživi, takav šok, ona je puna boli, patnje, tuge, ne vidite znakove, ne čuje. I počela sam nekako se... Znači, uz te knjige otvarati i bilo mi je jako važno da se s njim zagrlim, da nekako napravim taj oproštaj s njim, što sam naravno i uspjela. Knjige su mi zaista u tome pomogle. Znači, to je jedan dugotrajan proces koji svaka osoba mora uzeti za sebe onoliko vremena koliko i treba da nekako, ako želi se dignuti sa dna. Pokušavala sam tu bol i tugu iz srca pretvarati u ljubav prema drugima, prema djeci i tako je nekako krenulo da onda, nakon što sam se oporavila 1,5 godina, krenem u Afriku. Vi ste tu bol odlučili transformirati kroz ljubav i davanje drugima, zato i ta Afrika ima posebno značenje. Kako je izgledao vaš život kada ste se vratili iz Afrike?
Kako sam u Africi nekako shvatila da sam ja predodređena upravo za to pomaganje, da jednostavno želim to raditi, da sam pozvana za to, ja sam se vratila kući i za 2 mjeseca osnovala humanitarnu udrugu. Plavi anđeo, koja je dobila ime, naravno, po mom sinu. Ja sam tu donijela i poklon za vas. Hvala vam. Od udruge. Znači imamo tu kalendare nove za 2014. Naša torba, jedna od žutice za Plavi anđeo. Hvala vam. Hvala. Pretpostavljam da se kalendari inače kupuju pa da tako možemo sudjelovati u vašim humanitarnim aktivnostima. Da, kalendari se kupuju. Ako vi nemate ništa protiv, ja bih onda kupio, ali to ćemo nakon emisije. Nemam sad novčanik kod sebe. Ovo je poklon za vas. Znači, ime je i dobilo naziv po Daliboru, nekako Plavi anđeo. Znači, sjećanje na njega, njegova energija se onako proteži kroz cijelu tu udrugu. Ja je osjećam, cijelo vrijeme osjećam da tu njegovu energiju koja meni daje. Ja mislim da ja možda sama ne bi imala toliko energije za to koliko treba raditi u udruzi, da nema te njegove energije koja me nekako vodi kroz taj rad. Čime se danas udruga bavi? Danas, znači ja sam totalno posvećena udruzi, gotovo 24 sata dnevno. Organiziramo prikupljanje donacija za djecu u Ugandi. Znači ja sam nakon Kenije otišla sam u Ugandu. Tamo pripremila sve i organizirala da mogu slati volontere, da oni mogu ići tamo volontirati. Sponzorstvo djece imamo. Možete li usporediti svoj život prije i svoj život danas? Da, to je sasvim nešto drugo sada. Znači danas sam ja... Kako je život izgledao prije? Sasvim druga osoba od onog prije, kako je izgledao prije. Pa bila sam jedna zaposlena žena, majka, kojoj je jako bilo važno taj posao. Znači radila sam u jednoj kartičarskoj kući, dobar posao, dobra plaća, dobre primanja. Da omogućim djeci da imaju sve što trebaju, da završe školu, fakultet, što je nekako mi bilo važno. Iako sam ja i tada bila, ne znam, u jogi i tome, ali ne toliko koliko sam ja to sada, znači, produbila nakon toga. Međutim, evo, 1,5 dana nakon tragedije, ja sam raskinula radni odnos, znači, raskinula sam totalno sve, nekako skrenula sam iz početka. Znači, moji prijatelji koji su bili prije više sada nisu. Ja ne družim se više s istim ljudima. To su sada sasvim neki drugi ljudi u mom životu. Znači, čak ni s kolegama nisam u nekakvom kontaktu, jer to je sasvim jedna druga energija. Drugačije dišu nego ja. Meni to više ne zanima. Tako da, sasvim nešto drugo sad. Ja sada sviram gong na koncertima, performansima. Učiteljica sam kundalini joge. Znači, to je nekako moje, to kada stignem, jer uglavnom sam u udruzi da... Mislite da je on danas ponosan na vas? Da, mislim da je i da je to zapravo da je on odradio svoju misiju u ovom životu, upravo zato da bi ja danas bila ovo što jesam, da bi pomagala drugima, da bi preokrenula svoj život, da bi izašla iz one male uredske sobice, iz onih brojki i papira i svega što sam radila čisto radi materijalno, znači radi plaće, da bi danas bilo što jesam kad mi nije važna plaća, ja sam nezaposlena, znači ja ne radim, ja sam do nedavno vodila jogu besplatno, sviram gong na koncertima, performansima besplatno. Ali je srce punije. Da, ali srce je puno, znači ja sam danas sretna, puna ljubavi prema drugima, za djecu, za pomaganje i to je sasvim nešto drugo od onoga prije, što je bilo prije. Hvala vam puno, draga Dragice. Hvala vam puno što ste podijelili svoju priču s nama, a mi se vraćamo nakon kratke stanke s novim gostom.